How? Auntie. Sethulele njani auntie? Usethulani? Ngicela ubize indoda yakho lapha. Ngiyawazi uthola kafuni kumbona emzini wakhe. Kodwa ngithe kungcono ngifike futhi. Auntie kodwa lani lo mne wenu. Phela na vele uthe ubona imoto ithutsha khona. Wadlwabale kwazivalela endlini. Uyahlanya utholo. Ezivele endlini ukuthi kutheni? Uthi kafuni ukukhuluma lani. Manje namhla ngibe lapho ngizokhuluma laye. Ngizokhuluma lani lo babili. Kodwa auntie siyayiqala siyithini indaba yakhona? Uzonda uganunu wabendlini lapha. Akafuni ukukhuluma lawo. Enkhona lapha nje sikhuluma sinje. Uluba kakho lapha ekhaya. So vele sicabanga ukuthi inqe wahamba lo mfana wakhe lwana. Vele yindaba engilandileyo lapha. Ekaluba yona leyo. Ulubu kimi. Hawu, kathi kodwa auntie awusatsho ngani? Ngangiyakhuluma njalo uthola umazi ukuthi uluhlani. Yikho ngibuyile ekhaya ngizokhuluma ngendaba kaluwele ukuthi ngithi uthi ulubu kimi. Alright, auntie uthini ngimbiza? Umbiza abuye lapha ngizokhuluma laye. Engazenzisi utholo. Sekaluba vula umnyango. Hawu. Sekaluba vula umnyango auntie ukhona phela ufuna ukukhuluma lathi. Sekaluba, ngicela uvule umnyango baba. Sekaluba. Auntie, kunzima auntie. Akafuni ukuvula umnyango njalo akaphenduli. Angisakwazi lami ukuthi ngithini. Kathi uyangihlolela utholo. Lo ngumhlolo lo. Ngiyabona kukhona enizokuzwa. Kodwa ke mina hayi sengilitshelile. Selikwazi ukuthi umntwana ungaphi. Umtshele utholo ukuthi ngithe. Ngase ufuna ukukhuluma lami. Uyakwazi ukumelana naye khona. Kodwa auntie awusangeni ngisho nasendlini.